界心相信，上帝安排本爱最好。大家心相信，上帝本爱係最之好。大家心相信，耶穌上帝本愛最好，最之好愛得到。
เซนกินต้องเจลชิกายุหินชีชิกาเลยไปจูอาเมนทงจีอาชิกายุจินสินเลยไปจูเฮทงจีสิเจกองซ้ำนินฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพ่อสิวกาจินมุนจูยาสุสองตีฮาเลลูยาสองตีไก่ฝันยี่กองซุยไข่ล้อเย็น
最好嘅咗，即係最快樂嘅，阿們。心中裏快樂，最好嘅咗，阿們。無論見當朝，是家要為問題來到主嘅面前，我相信，就是這個讚美上帝，就是這個敬拜上帝，是家要得到上帝嘅快樂，阿們。唔係平都可得到好，阿們。哈利路亞，我唱下耶穌，小企起來，是家嚟禱告，哈利路亞。我親愛嘅天父，在耶穌基督名，我都感謝你，感謝一個恩典，感謝一個恩愛本我都撒，見當朝我都撒，又講我都係姊妹，兄弟姊妹，又車來享受上帝嘅喜樂，隆重主嘅愛本我都撒，所以見當朝我都撒，唔會變係呢按寶貴嘅事件，我都撒，但我都係渴慕嘅心，但我都撒熱跳信心來到主嘅面前，我相信，越是我都敬拜，越是我都讚美，上帝獻出一個善者，上帝嘅獻出一個善者，上帝嘅擁有要獻出嚟，本每日就上帝要學一個聲音，要學無對佢計，我相信主，我都係開始，我都係嚟讚美，自家齊齊嚟講，阿門。奉上主耶穌上帝，自家齊齊嚟喜樂，阿門。因為上帝嘅愛，阿門。哈利路亞。上
你很多，按照之心，因为上帝加热烈，加热烈。爱你很多，按照之心，因为上帝。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢你主耶稣上帝，我到三位讲，因为有主耶稣在我到嘅生命中。主耶穌係我哋嘅盼望，主耶穌係我哋嘅希望。感謝你主，我請阿耶穌慢慢坐進去，自家準備，自家嘅心，自家嘅信心，自家嚟讚美自家嘅上帝，自家嚟敬拜佢。感謝你主，你係永生嘅主，哈利路亞。你係愛到撒嘅希望，你係愛到撒嘅盼望。哈利路亞，耶穌，你係千年嘅主。哈利路亞。你係奇妙嘅上帝，你係奇妙嘅上帝，愛到撒相信你，你係奇妙嘅主，係奇妙嘅耶穌，哈利路亞。在耶穌嘅名，愛得到自由；在耶穌嘅名，愛得到救恩。父母變遙控，殘廢變遙行。在主耶穌嘅名。尋將愛得到，在耶穌嘅名，愛得到自由；在耶穌嘅名，愛得到救恩。父母變遙控，殘廢變遙行。在主耶穌嘅名，尋將愛得到。耶穌嘅名，耶穌嘅名，耶穌嘅名，只好壓平。耶穌嘅名，耶穌嘅名。
Giêsu cái miệng chỉ hồ ngã phiang Giêsu cái miệng Giêsu cái miệng Giêsu cái miệng quy phú ngã sang miệng Giêsu cái miệng chỉ cái theo信心嚟講，一條信心係得上帝嘅信者，我相信上帝獻出一個信者，本次家庭。耶穌開名，耶穌開名，耶穌開名，恢復我生命，愛見吧。愛見拜，來請阿耶穌起來，一個雙手舉起來，見當就一個嚟敬拜上帝，一條信心，一隻渴慕嘅心。愛見拜，耶穌，愛見拜。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ban mùi nhi ngày tao luôn giàu nhi ngày tao luôn giàu Chúa Giêsu Hallelujah Giêsu sống đi cảm ơn nhi xin lên Chúa tay ngày tao sai hết tất xin Hallelujah xin lên yêu các ai tao xa tung thay cảm ơn nhà cái anh tiền cảm ơn nhà cái ơi cảm ơn nhi Chúa Giêsu Urabadaya labadaya labu Hallelujah Hinabadaya labu Shanaya labadaya labu Ngài tao sống thì Ngài bầu sâu như sai đi đến sống thì như sai đi càng lên xuống sai nhà cái anh tiện yêu cộng hát của Ngài tao sai nhà cái xin dạ yêu cộng hát của Ngài tao sai Ngài tao sai sống sinh kinh đăng chiều bất thiang san tận đầu chi sĩ bất thiang san tận đầu chi thị chân không bất thiang san tận đầu nhà cái xin dạ phù sinh xây nhọc san tận đầu thiếu ngân ít miệng Ngài sống sinh sống thì cái thầy vòng môn yêu Phật sinh kinh hả Ngài tao sống sinh Ngài tao tay hột mù cái sim này Ngài tao tận đầu nhất duy hồ cái anh tiền Ngài sống sinh đi chơi đẹp hàng không đi cả nhà cái phí nhiều thành giáo xây giá số kỹ thuật anh nhang luôn chúng ta tao xin đi chân thân luôn chúng ta tao nhà cái hí lọ luôn chúng ta tao nhà cái phân hệ đi chơi cái hàng xây giá số kỹ thuật anh nhang giá số cái biến sông cái gì gì cái tà bà xin thị tất chân thân họ kêu bất chủ giá số nhà phổ sâu như thế này các cái thùng thải nhà phổ sâu như thế các cái sắp phi phụ cái đó sáng cái đó cái sim tận đồ xin chăng cái đó cái sim tận đồ phi phụ cái đó tận sen cảm ơn nhi Chúa Giêsu cảm ơn xin lên yêu các cái thùng thải yêu chi chỉ mới chẳng hay nha cái gì yêu buông cái đó sắc khéo ngày xin thì cái đó sắc tận phúc cái đó sắc tận sen因为主耶稣想cái đó sáng xin lên yêu cả con mắt cái đó sáng cao mắt phụ nhân cho nhà cái phá cao mắt lung tung nhà sinh thằng nhà cái phá nhà chị thằng nhà cái phá bây giờ người ta sẽ tận tận nhà cái anh tiền sẽ tận tận nhà chị họ cái phụ gì sẽ giá số cái tôi cái miệng người ta cảm ơn người ta tcầu cầu thì các sẽ con amen amen hallelujah hallelujah Giêsu thiên nhân amen amen bằng yêu cho chị sĩ cả nhà cặp biệt chiến sự tổ siêu cặp bài heo ha sẽ con nhìn lại yêu phân hỷ amen chẳng sao cảm ơn Chúa yêu bình an yêu phân hỷ amen ngày xong xin chị các chị khai lọ cái nhìn lấy nên kêu lấy tàu lý tích tham gia lia cái bài chủ kinh tông chiếu an tôi nhìn ở bài chủ tàn hệ hành yêu cái sim con mời loại hệ món á chị ca kinh phu nhất sòng ti xin linh hiểu khen tay là chị ca lấy tàu lý tích lấy bài chủ chăn mấy chủ để tôi chỉ họ cái phụ hỷ chỉ phân hỷ cái amen nà hành yêu dịp phụ nhân ở bài ở lấy đường hiểu lấy yêu đâu gì dần xảy đó chị ca kinh phu nhất yêu khen không đi sau anh chăn mấy chủ để tôi chỉ họ cái anh tiền họ xỉu bên chị ca cái chủ Giêsu amen hallelujah nà hắn phần xăm nhất hắn còn đó xin sim tại chị ca hì tắc xin còn nhà cặp nhặt đi xin sim tại chị ca tắc xin因為到hắn phần講呢個希伯來書講冇信心嘅人上帝唔合意，而來到上帝嘅面前而要信心，因為信心帶自家得勝，阿們。嗱，自家三回嚟喺度熱天，自家前多而對付嘅係冇呢？係咪講兩公婆而相信對付自家唔合意嘅違法，自家做出唔合意嘅，還要三回自家而對付，還要堅持同逼自家而對付，還要各樣自家而對付嚟對戰樣係冇呢？所以經當就我出嚟講到，自家得勝從呢個生命嘅對戰，阿們。一切生命中嘅對戰，自家熱天得勝。阿們啦，因為自家相信耶穌基督就是自家嘅救主。阿們。嗱，在呢個蘇敏記20題3節，按樣講到蘇敏記都係講到烏蘭安20題3節，樣講到
係講你對付呢一切嘅對戰嘅講，對一個敵人，即係個敵人講一個別啲咩嘢老公，咩嘢老婆，咩嘢創人佬，啊，即係個敵人為啥即係單殺，最大嘅敵人就係即係單殺，即係對付即係個思想，係冇呢？啊，講一個別啲咩嘢老婆，咩嘢老公。嗱，即家嘅敵人除了呢個下令，還要對這個單殺，對付一切嘅世間嘅問題，對付一切世間嘅白色，對付一切世間嘅痛苦，係咪呢？嗱，但係即家要信心嘅人，信心帶即家嘅特性，對呢一切世間你啲即家對付嘅，同意晒講阿門，阿門。嗱，呢個書面記沒有烏蘭安20題3節冇講出嚟哈。烏蘭安20題3節已經講到，係講你對今下對付啊，其實今下係嘛？呢個聖經講係講你今下對付呢個敵人，呢個心冇乜計，jangan lemah hatimu mau nyok呢個心冇細nyok，個了乜計？冇驚，冇準。冇驚冇準對呢一切攏從你對付嘅，講嘢特別啲，我唔係驚。你們記得咪唔係驚？因為要耶穌基督。阿門。接下第4節嚟講，你看啊，但係是講唔係驚對付一切一切嘅敵人，因為嘅第4節有講到，因為是嘅上帝。佢肯甲一個雖然一個甲一個通才對付一切一個嘅敵人啊，夾佢對一個一切嘅敵人嘅甲一個通才，夾最後嘅啲講乜嘅呢？因為到上帝呢個旨意乜嘅，本是個特性，破少本對耶穌，哦，望啲是個對付一切社會嘅痛苦，各樣嘅試探，望啲要上帝嘅旨意，佢係第一個係特性嘅事啊！係冇呢？啊，所以是家要對付一切嘅試探，唔好聽，唔好驚，唔好細nhỏ，唔好準。但係呢，因為透過一切一個痛苦，一個逼迫，一切上帝允許嚟到自己嘅生命中，嚟到自己嘅生活中，望啲上帝要一個旨意，要一個默述，按照本自己特性，係特性，係咁對付一切嘅問題。มันจะกับเหตุการณ์มั้ย所以唔好對付你對一切嘅痛苦一切問題，唔好使弱嘅心，弱即係唔要對付，強即係要對付，阿們。所以即係心係強，信心係強，即係能夠對付一切嘅敵人，敵人乜嘅呢？殺負一切即係痛苦，狼狽空空，唔好使弱嘅心，阿們。狼狽空空唔好使弱，哎呀乜人用真心嚟去做事。阿們，講一夾別啲唔好弱，因為咩呢？上帝要旨意本是咁每隻嘅事，因為是佢愛帶自己去得勝嘅路，哦，破少本是嘅主耶穌，嗱，要佢多傳自己愛要在自己嘅生活中，自己嘅生命中，第一就係講到隆重一切嘅情況。自家嘅眼中，自家嘅目珠，將超出主耶穌嘅氣。當自家對付逼迫，當自家對付問題，當自家對付各樣嘅經濟敵難，隆重一切世間自家對付嘅，自家嘅目珠望出主耶穌嘅氣，唔好望出一段不空空，唔好望出一個問題，唔好望出一個病痛，望出主耶穌嘅氣，意思是個信心，先係將主耶穌嘅氣。阿們。希伯來書12第1節，嗱，隆重一切自家要對付嚟講，要試探嚟到自家面前，自家嘅目珠所以將在主耶穌嘅氣，但係呢，因為佢自家嘅影響，比影響有個影響，就係主耶穌，這個信心更加強，自家要強嘅力量對付一切，所以自家目珠將在主耶穌嘅氣，阿們。呢個以布拉尼第1第2有人講到，嗱，所以是自家按多人為人看顧自家見做嘅實施，做嘅見證嘅自家，但係呢，
按到信心人看自家見證自家嘅見證，တင်း準自家人班人突出一切嘅重擔，一切嘅苦衷自家避到嘅，一切嘅痛苦自家突吃，但係呢？因為自家係講自家嘅呢一個生活中，自家世間啲行道有一個比賽樣，有一個戰爭樣，係自家去戰爭，係自家對付自家人特性緊，而且自家對付緊，自家有戰爭樣，係自家戰爭，自家對付，係自家變東西，越填越輸緊，越變東西，越嚟對戰，係輸冇嗱，你要衝開到，係咪要大人報復，你去對戰啊打輸，所以你苦衷一切的痛苦，那變hết嘅。Ibrani 12第一，一切的痛苦變hết。自家個了人係講咩計？取攬自家嘅腳蹼。Ibrani 12第一，取攬自家嘅腳蹼，撐自家嘅腳蹼。因為來嘅妹妹你講，佢講自家呢啲嘅對戰樣，所以你生命中意思自家對戰，自家生活中熱天自家對付嘅。因為自家嘅生活中消費你喺度，熱天要各樣自家嘅對戰嘅，睇自家對戰之時，一切嘅痛苦，一切嘅憤怒，一切嘅乜嘅嘢你睇到嘅，變喺冇那必然嘅對，係你必然嘅對戰，熱天要輸脫，係冇呢？限要自家嘅嘴，變喺意思唔好做嘴，係冇呢？一切嘅嘴變喺，因為到乜嘅呢？你就什麼拖自己腳蹼，表示更有前進，表示更有得勝。你說你變東西嚟，跟人細仔係輸嗎？輸緊答輸係唔係講變東西，你啊啲嘢相細仔去講，你係踏下18度索，你都輸了，係咪呢？反正望下看到人也係輸係。所以講自家對戰之時咧，生活中自家行動，自家嘅信心唔好看盡背後嘅痛苦。唔好看自家要來到自家嘅生命中嘅不適，唔好這樣嘅啦。提醒我講第一切嘅情況，自家嘅目標係將在主耶穌基督嘅喜，阿門。因為到第二節嘅人用交代自家，你看行下節節，來自家做隆重一節，自家嘅目標將耶穌基督嘅喜，但係呢？因為到耶穌基督帶自家從自己嘅信心，帶自家嘅前往嘅信心，從呢個信心帶自家嘅得勝嘅信心，從呢個信心帶自家嘅真嘅信心。阿門。佢帶自家嘅信心強啊，帶自家嘅強係講自家要對付不實，自家記得耶穌基督受難了一切，佢長了一切，你都會痛苦，本自家得勝。阿門。哈利路亞。自家記得，係講自家為要乜嘅必到講，盲從耶穌安衝，耶穌開頭個衝，係咪啦？因為耶穌開一切嘅痛苦不實，都係為咗自家得勝，阿門。嗱，自家按多人注意自家，按多見證是朝會看自家，幫拜嘅信心嘅人，看自家對戰世間嘅，所以自家要對戰要不實，記得自家忘記耶穌基督。唔好忘記一痛苦嘅戲，唔好忘記一不實嘅戲，樣自家，乜自家唔有對付嘅，乜自家唔有走嘅，變hết嘅，還要為乜自家跌落水嘅方面，變hết嘅，砸咗落咪跌落水嗎？唔好砸，咪跌落水，但係呢，跟住輸hết你條女，係咪嗱唔中意？偷看老公嘅龍筆要冇係啊？偷看老婆嘅荷包要冇啊？咁唔錯。係冇呢？按上為要人用人多下冇誒冇，呢一個比方意思，咪跌落水嘅意思，多數跌落水嘅時間唔係嚟做，阿門。嗱，哈利路亞！嗱，拜主耶穌，阿門！讚美主，阿門！前人嘅主，阿門！哈利路亞！嗱，參照嘅咩嘅啲講到，是解拳啊，對付一切啦，用功啊，得軍，一個啲要人哋本得軍，用功對付，
所以是個要痛苦、要問題、要不實，冇對付哎呦冇本事哦，用睇咯，啊跟住細肉係，是個要對付愛強，耶穌不愛本事，耶穌不愛力量，佢你對付，一天是個到出妹都係得勝，阿們，哈利路亞，啊，第二咧講乜嘅呢？第二咧講一切嘅情況。切家唔好灰心，要痛苦，要不實，要問題，要病痛，所以信心唔好灰心，咁唔好退步，唔好投降，前進，一苦一困耶穌，一不實一任問耶穌，阿們，一要問題一依靠主耶穌，阿們，哈利路亞，學小本是咁嘅做，但係一要問題是咁一。因為主耶穌，佢嘅第三節，你看以弗所12第三節，係要問題要痛苦，唔好退步。佢嘅福音講，你嘅經節講，記得時常係記得 ，selalu 記得，時常係記得，記係啥？耶穌，佢都用功開一切，十分向外痛苦，從呢個罪惡嘅人，冇俾佢開了。所以一切嘅超差嘅，當佢十字架，隆重嘅開了一切。嗱，係講兄弟姊妹要痛苦要逼實，記得，切家嘅主耶穌開了個衝，阿們，哈利路亞。啊，佢開了個衝，所以嘅經節講切家啲，係切家記得耶穌開個衝，記定個向，為了乜嘅？為了切家唔係弱，唔係灰心，有咩切家？唔係弱，唔係灰心。過了接下第四節，唔知講，嗱，呢第四節很強，隆重一切一對付嘅，你猛跌下血字，猛流血，講一及一啲猛流血，或者很強緊，像皮膚，耶穌基督電個衝流血，或緊要一計經節講，一計汗流血用跌人下。當佢ขึ้น去電燈十字架嚇，一看到血咁啲人嚇，或者在十字架，佢掹電燈十字架，啲電超差、電塞、電布置，加個橋net，讓塞嚟搭係要 net， 幾電個衝，切間掹出血，啲電燈十字架嘅血燈係哇撩人嚇，但係佢係電燈，佢係少難。所以是家要痛苦，要逼實，要不平，記得，主耶穌個衝，即刻猛流血，行一吞一痛，大腸吞一痛，大腸強筋棒棒，大腸腳痛，主耶穌個衝，流血，每一夾一分面能，係咪呢？主耶穌開個衝，隆重一切佢做了本世界。佢就流血了นะ，但係呢血流下，以此恢復自己嘅心中，及以此自己嘅平。哦，破少本主耶穌，所以自家唔好使唔好弱，並強喺自己嘅心。阿們，哈利路亞。嗱，呢個2哥林多第4:16節自己係看保羅嘅經驗人們講自己啲2哥林多2 Korintus。第4:16節，看呢個保羅嘅經驗，人班講自家啲啊，莫聽你都講哦，我安樂了，唔係成咗喐นะ，我係講兄弟姊妹聽，掹回攞一個線未掹，自家嘅肉體多歲攞，但係自家嘅信心，自家嘅靈唔好死咗，阿們，破小本主耶穌。呢個經節講自家啲人2哥林多4:16，隆重一切雖然自家嘅身體細弱跌砍，意思唔夠強了自家嘅肉體，自家嘅心冇心唔夠強了弱了，但係在屬靈嘅方面，日個日更加強，啊樣對，身體可以弱，屬靈嘅方面。信心嘅方面，日個日去增加強，因為上帝耶穌基督日個日本是個重新嘅，阿們，係咪呢？啊，你有壓力拜堂了嘅頭，
你拜堂嘅頭係重新冇呢？係啊，無所以自家嘅屬靈，自家嘅信心會增加強，無信可以弱，隨時可以增加老，但係自家嘅真心冇弱。阿門。無信弱，未問隨時本隨時蝕弱係，但係自家係變真心嚟，自家嘅屬靈係變強嚟。阿門，哈利路亞！一度係保羅嘅經驗，佢可以老，可以弱，但係一個無信人可以暗見到嘅苦道，嘅劍道，但係佢才暗見到，佢寫出要呢個書，呢個信出嚟，才見出嚟的，本隆重人安慰人，無信可以老，無信可以暗見嘅苦道，但係上帝嘅話顯出嚟，本錢人認得。所以自家唔好弱，但係呢，因為自家要耶穌基督，要聖靈大家同在，聖靈在自家嘅心中裏太過熱切，撒費呢啲嘅隆重之間嘅痛苦，你不平，聖靈個太過一平，你痛苦，聖靈在你心度太過一嘅痛苦，你不實，聖靈在你心度太過一嘅不實。阿門，係啊，係緊啊，所以。自家細細講，哈利路亞，撇強，所以我看到雖然自家會要70歲、80歲，但係隆重看到一個信心，了個了60歲人，阿門。無信可以弱，可以喊，未掹自家會喊人。但係自家嘅信心唔好弱，越過越愛增加強。阿門，哈利路亞。嗱，還要熱計。第三，隆重熱切，自家係聽上帝，出心聽上帝，而家忠心聽上帝就出妹。未掹在自家熱開頭信耶穌，自家要信心。但係自家嘅路途要辦東安要到出妹，聽到出妹，信心咪半增加強。阿門。自家信錢信到超，冇信到一半，冇信到98%，冇信到99%，錢下信到超，信到冧。呢個冇得冧水，係呢水冧，劈用冇好落了。他不用麼落，上帝落到冧，阿門。世間嘅各樣落唔到了，因為上帝落到自家心中度冧了，信到超了，不用麼落了，阿門。係樣嘅啦，你們一個別你要信咩嘛？冧กัน因為係咪呢？自家係聽到出妹，所以你生活中自家嘅路途沙費世間呢，慢慢按到問題咪攞自家痛苦，攞自家走，攞自家忍在上帝裡面，但係自家係天信，信到冧，隆重熱切，人係為事嚟，落唔得了冧了，人家手難，落唔得了冧了，人家講快自家。落唔得了，冧了，阿門。跟住專人講，自家冧咯。意思咪係叫佢背落唔得了，係冧了，真了，阿門。跟住กัน，自家亂人กัน。阿門。mình nhớ cặp nay măng nam ngày mùa gì thôi chú phép dọn thành nhếp đá. Amen. Còn nhau như các tân sẽ còn ngày nam xin Chúa Giêsu. Amen á. Lia cái Joshua 14
ที่17สิกาคันยอสวา14ที่17เดี๋ยวตัวอันโตกาเล็บไปกินยำกาเล็บป้อมไป40年40歲係嘅得到上帝應許本佢嘅，佢講日後日落到呢個迦南地一個腳會踢到嘅出嚟呢個家產。40歲嘅得到讓上帝창出本佢，45歲然後一個歲時變85歲。約書亞14ที่17。14ที่17佢講，你係我嘅歲是85歲了，我喺本ที่11節講，當佢係我聽到呢上帝창出嘅佢係40歲，你係已經85歲，已經過45年了，我喺本真加強，呢個加勒講，但係呢，佢講我喺本是出業戰爭，意思你45年叫冇嘅聽主耶穌，聽上帝。40年幫拜上帝창出應許本件嘢，一腳踏到邊，解嘅只係一個奶，一個傻仔，一個家產。但係猛得到45年人後，佢來簽呢約書亞約書亞講幫拜上帝창了本愛嘅，你日古農協，你日協攞嚟懂啱嘅佢講，我呢係85歲，我係能夠出去戰爭佢講，85歲肯有戰爭啊？你係幾多歲啊？Jadi kita 45年啊，你yang等多年啊，講一夾日啲，你yang等多年啊。嗱，所以是加上下，耐心，係咪啊？你45年係你唔多嘅對戰啊！我只有你45年嘅等上帝因你창出本嘅啊！全出按到被對嘅信心咗，按到各樣各樣嘅問題被攞嘅時候，按到各樣各樣因為險嘅，按到每時被嚟到嘅疑空，係咪呢？但係嘅信心真加強，但係呢，因為嘅信上帝，信到黏不容唔得落了，自家嘅信心要強烈加入有人，信到黏不容冇好啦，又有痛。你信人呢？一個信心唔係有痛，一個腳蹼冇有痛，當然就係呢咪講信到耶穌基督，阿門。45年叫嘛？嗱，真係切家信到5年禱告，上帝冇答應，還要上帝阿妹要冇聽啊禱告，阿妹上帝要講上帝先彰顯，我係講窿總用啲字咪聽，切家信主唔係大聲講得先啫，切家信主因為切家應該係信嘅。家平同紅毛家都下地啊，得獎嘅，阿門。45年還沒冇不平啊，你家嚟吧？熱天要不平啦，係咪呢？但係佢為很有對戰，哇！一老一強一個信心，一個熟練，一真加強。不平嗰啲嚟嘅熱天要不平嘅時候，45年，但係佢唔係弱。hắn本堅強，hắn可以出嚟對戰。即係講呢一個呢日動協論嚇，協論山東不強係解啲對付解嘅人民嘅幫擺嘅大歷史係先見到呢，就係要看住大歷史嘅對付嘅，但係佢得信，因為嘅信心信到難對上帝。上帝嘅通才，睇新講嘅，熱切嘅對付嘅，熱切嘅上帝應你本嘅經過嘅，上帝要治癒本嘅得勝。今日自家要對付撒菲利德，要買嘅自家經過嘅，我係講兄弟姊妹聽，嗱，所可能自家攻破上下，為吸到罪，係咪呢？上下要應你就當買東西，上帝應你嘅，隆重上帝係本嘅得勝。本一嘅忍耐嘅心得勝，本一信心真加強得勝，阿門。所以即刻係信到難，講一級別啲信錢，阿門。嗱，佢信到呢個咧加勒講咯，呢個呢個動態不佢打仗嘅大歷史不佢對付，但係呢上帝嘅通才，係講即刻信到全信嘅人。上帝打得下手嚟幫自己家，唔係猛要下手之時，上帝係練自己嘅信心嘅群一嘅心中度要前進嘛。所以自家生下45年，咪講45年
3人睇識嗌講係5人。上帝很有錫愛麼？上帝啊妹，上帝讓煩惱當作你門嘢，你吹啊妹，你冇來拜愛，你冇來禱告，3兩下你冇禱告，你咁門愛啊妹，上帝講，你讓吹啊妹講，係冇啊？係咪？你係3門係吹啊妹咯，你行門嘢，係你吹啊妹啊，上帝吹啊妹，因為上帝拿妹都丟嘅呀。自家吹啊妹啊！你要平痛要痛苦要白得你吹啊妹，要喺上帝嘅腳嘅咩佢嘅嘛？要喺上帝嘅面前嘅嘛？讚美嘅嘛？猛啲為你就會劈騰橋人多浪冇幫持冇，哈哈，係冇นะ？所以上帝將門自家你吹啊妹，係咪？嗱，所以自家要痛苦要白實。唔是就不談信上帝，信的能力，上帝發出佢嘅奇妙嘅手中來幫助世界。阿門，哈利路亞！記得3屆經當就發出本隆重兄弟姊妹，一切嘅情況，世家嘅信心啊，到世家嘅心中將出耶穌基督嘅血嘅長高謙高過上嚟，一切嘅痛苦，一切嘅情況，信心將出耶穌基督嘅。第二嚟講，一切嘅情況唔好退步，因為是咁樣出現，阿們按時開道嘅，係咪啊？是咁本事開本事擔，一個喺哥林多書講，所以你擔到嘅試探日常嘅、平常嘅，係咪啊？當你一擔到因為講上帝耶穌基督中心跟你同在，但係呢，第四屆係得勝嘅路，阿們。嗱，第3堂咧講一切嘅情況對付嚟到自家嘅生活中，自家一天信上帝天線，信到南南，阿們。唔該接我用嘢嚟發講啦，接，阿們，信南南。唔好要撇樣嚟信，阿們，即刻嚟企上嚟，即刻嚟讚美主，哈利路亞！感謝主，耶穌啊，該主愛相信你。感謝你主，耶穌啊，該主愛情愛你，我都一條心愛你。耶穌啊，該主愛讚美你，我都一條心來讚美你。耶穌啊，該主愛相信你，一條心相信你主耶穌。耶穌啊，該主愛敬拜你。用其實咪一條心信主耶穌，耶穌啊，該主愛敬拜，一條心來敬拜佢，信全信，冇信嚟一半一半，因為全能嘅主，能夠祝福自家嘅主，能夠帶自家嘅得勝嘅主。
前你該個兄弟姊妹，一個生命喺你就叫前家，祝福前家，所以前家無離開嘅，前家前下去先前嘅，因眼門也都記到，前家先接咗得嚟嘅。做冇定喺度耍，越前時間特先，要未經先離開個前家，唔是講冇退前家，要同佢做特色，先先半半，冇退步，錢下先嘅，先能夠做先入時間，能夠大時間得先嘅路。感謝你主耶穌破碎時間嘅上帝，感謝主耶穌，一個恩典恩惠。禱告不隆重一個字唔使見下你聽一個禱告，聽一個智慧嘅，佢要痛苦要逼實上帝耶穌基督聖靈開路門嘅，帶佢去得勝嘅路，家庭都有問題，生活嘅方面有問題，上帝開路門嘅，要平通嘅，上帝冇出嘅個平，各個平看走，透過一個全能嘅能力。你來支持嘅個平，身體得健康，身體得獨強。感謝你主耶穌一個先知，做出隆重一字五個先行嘅的。阿門。我相信隆重得到三次加車嚟講。阿門。哈利路亞！隆重同時就咪初到講就而家聽下呢一個報告嚟。今日時間設計一本奉獻，落門時候，同工要發善台本設計到啥？弟兄姊妹奉獻，業落善風台氣，家下散會，弟兄姊妹業盡相度，推門順街。今日時間設計嚟聽報告，設計善台節目，所以就禮拜四號，大家聚會每日拜六4點，青年少年聚會每日拜六6點半暗部頭。弟兄姊妹，禮拜日設計要兩年聚會，第一堂呢9點朝先頭，第二堂呢6點暗頭。上帝祝福大家。那破小分上帝，那見到大家來準備將大家嘅奉獻來，大家來祈禱來齊來，大家來齊禱告，家下出兄弟姊妹呢個奉獻向世界一啲背後嘅傷嘅啲嘅啊。OK， 自家企行來，自家來禱告。我親愛的天父，感謝一個恩典，感謝一個福，感謝一個善者，做了半日到啥，見到我都帶我都奉獻呢啲嘅祈禱，我都感謝主，感恩對主耶穌，呢一個奉獻千強，所以耶穌基督嘅名能做上帝嘅工作，所以啊呢個未所撇查，所以呢一個聖教用呢啲，阿門。見到自家結束一個聚會。奇妙兄弟。
感謝呢個喜樂就在我哋心中。那感謝主耶穌就獻大家嘅慈悲從頭到尾，我都隆重睇到呢個福氣，天堂我都係真，我都送朝嘅行禮，兄弟姊妹送朝嘅行禮。上帝嘅恩典平安充滿我哋嘅心中，主耶穌嘅錫嘅愛從佢顯出呢家看，佢死復活，為了世界每隻相信其實得到尊嚴嘅生命。神靈唔是離開個兄弟姊妹，時常要獻大家，大家同齊大家係得勝嘅路，在耶穌基督嘅名字嘅感恩嘅禱告接到晒齊齊嚟講，阿門！上帝祝福大家。